ban pendon kam da civil force ban weng ye fi na kani ka jaka sungo pha ban shem ya kani kom ka jing pentep ban le ya ka badon kam Kajing Pentri ke projek Surok Shillong Western Bypass haki benta ke Than Krang East Khasi Hills District kala syak pensange haki kur maulong jong ke Than tang naga daw baka sarkar jilla kampat seu ye ke bai lut kesan kendo syakakur haka step jong ke khat saw turik yo yong arajar arpusan ki nongelam bat ki khot jong ke kur maulong haka te Than kila hiar kinsan haka te jaka ban pensange ye ki pu shilom ki badang sedang ban trei ye ke surong haka te benta de ke we ke company hapo ke jingpet jong ke NHIDCL kani kala penlong ye ki bor pulit bat ki magister ban hiar haka te jaka ban te ala kamno yo kan bi kono ko huri hura naga jing shimkhia ki bor magister bat ki bor pulit lala ban penbet ye ke jing wan pensange ye ke jing pentrei surok haga bala kado shai ba ye ka pisa bai khndo naga te jaka kan rung bet chaka account jong ka seng kin thei kur maulong ka te Than bat ban ipad sha ki bedai hok nakaliang ginong ilam ka kur kila ong ba ye ka kinrum kinram hapo shikur la de ban penbet bat kumta ka sarkar ka de ban penkloi ye ni ka kam kila ong ba kat ba 4 seulut ya ka bai jaka kum ke kur kanam sya ban pentrei ya ka te ka surong Kunin sang yang tay ba. Sang yang tay dengan lakni bat kali bat beri ngalara. Mo. Lakran tay ba. Nganong karan yura. Mo. Sa timod ban siya ligma dengan pelong tang balong. Ini ban saya. Mo. Hello. Where are you? Where are you? Come block re. Light. I'm having here along with this ka kabanakong kalang ba hakakat atrik ubnay balay khot ke hiring idang sign hakatakasngi yaka hanabartaking haka ju kasngi bangi sign yaka hanabartaking yaka ni kajakanang ni syate ha shwa katakasngi la de plak pisatu sya katakabrio ka bagi don jingi dai tenging ilang ay jing thuang yung bakani ka jing ay pisa jing pisya katakabrio dai babakala te yung tawrang baso ng balik pensisya yung taga-briyo batok subari utaro lawan uang ngalakum bakala kakur jengi ke lapan sisya urang baso ng kerang lapan sisya lot te kai kada hapadang jengi tengi ang kada jika jung kikur mulang te kada jika kur mulang tengi su angko lada ngimkhang yang development no nak mata profit jong upai ba da ai upai ba unlai unmat trei ke surok ngimdan jing e tang ba haswa ba pinsim ye khendeu kata kamut uday ban siu shwaya ka pisakin sa tre namar klam dan jing siu jing tada te kumno het ngin shwai ay yin tare jakate to dalong kumni pat dalong sutham da bor khem siu ta dalong gambam lalong gin sa Mak tas na ngasto kita. Mentar la dapi ong gani ka live ta. Sa tubong patat siyo. La dapi pin ay assurance bala dang siyo bi chakatu da min pin ay lat bakan treka. Iyo. yes ang ban siu ma Nang bang sa ma ban tre sarkar kan sengap yangi, lay ka sarkar kam sengap yangi. Bandara day baka sarkar, balada day baka sarkar release ong no. ba la da nganong mut ba ide file Ngi klam file case. Ngi klam file case. Ngi klam file case. Clean is a video. Kumnung ya keren bat ingi lang bay release all that 3 part of the land release no kapisah ni tray kan kasurok na do pas dang do bakut. Even that also the government does not listen to us. And see, you can talk about ASIO, Yeah. so you have to let the court decide. Marba, it has been already educated. But fine. You can make a remaining 3 let I assurance come to, but in case Bakil I arrive, but can let you to bank account. Yeah, But if of like course. the work can go on. That's what. What the ya kani people sa said, ya kani police ka assurance ngila dep ay da ya ka representation hai di zero nang ta ngila ay ka representation hai additional di zero ka jo hi ka representation ngi ay video sakat no sin ngin ne kani representation si You sa will just have to obtain the government's approval, based on your assurance. You give me an assurance. we have already We given have already. Katute balada baki ong tanya nga ba in case lada kalet saka account jong katus katri there will not be any interference anymore. no one Obviously. So you give me No that one. on the basis of that we will recommend for Okay. payment. Okay. So now can you stop the war for today? Let me talk to you. We need that only now. stop We need why that. I'll tell you. sa Doing kan like kini this is not yo working, ki sir. ang baka don jing ya ka jiya bat ki pat kini bar khat ki bala yu ki le sign ya ka di settlement ngila ya suklot bar bamdan ba penwet sa kani ka di settlement ngila le Raya sign lot bat kini kibriyo ki ba penbon kitin men shwa kanila dep submit lot Hanre kisyu bakim ska kay makikin kisyu le nagalang jang imdan daw sa kisna ba office pat ka to sa pat
cepat lut tu sana. Kalau sulang baik siu no, tri no, tetang kata. We are nothing. There's no complaint. Siu mentah kasih insya mentah kasih bentrai. Siu no mentah kasih insya bentrai no. Mentah kasih. Kata lagi, kata ni rumi orang kata. Once the pila settle mo piasya, dia kata. Nila settle balik settle sin settle. Video How many times? Nakaliang ikan saray video ru pila pansay am tadi mengipanya ke individual list. Layo ke individual list of all bank account details. Jong kasengin te. Ya kata ke jing ban pelat ke kasengin te ne am ki klem kadiang na marba ki ong balasay ni kan mi biang kaju ke jing Kami sar kasyang haga bor jengi kukur mulong te habang ingi ada ka dorbar fi. min shwaru kanong kumtahi am Kamdan don tangway buri tangway buri bamusili ay nagakan. keren da Yang bajam liu buri klemewan hang ne ban Ngila file da ka FIR. Bule gini. Kumno tu itagi kot kandaw, kumno lisim jawar ta kot kandaw. Ngila file da ka FIR yun ni buri. Kamdan bentara bang ni. Ladai disi pelat ya kani dai kamdan ka besok. Treno asik ngila siya. Siu se. Siu siya kani ka account ka bangila pa ngi daga darbar siya ka sen kon thai ka bangila jit mangi. Ni kani ngi jit daga darbar te. Ha kama di video, ndai bang isulan ya kani. Tebuk iya pipim tip iya kani sarangan ong iya pipim tip. Imadam ro imtip iya kani kam. Nakaliang jongau sudah senong naduk wasdang lingkong bangi ai NOC yang dekat Western Bypass nakaliang jongau sudah senong ada biar di adin yang kata kajinya dia atlet nakaliang jonga kumu sudah senong ngamdon jingti biai di ya kani kejaka la suya tho la suya di da mano manga klamdon jingti Kamu klaim dan jingtip ke dorbar senong. klamdon jingti Lasu yasim kabu manu. Hoy. Lemdon jingtip ka dorbar senong, lemdon jingtip ka nakaliang ka executive committee dong senong. Di ya ka jingya di athit jongki ngamtip mereka banga pensya yalade banga ai NOC ya ka ni ka Western Bypass nadu nang ni nakap bordar dosang adu ka bakut jong ka kerang ang tay ko jabar. So nakaliang jonga ko secretary ko mau logobi nga at planning kong kini ki parakur di balaya trisdom na do bejim step ban yami hangni ban yang scam ban kamtra ya laga jong kajaka bat ngiru ngi yang scam hi kum kasengan kur nilai ong ba lem ka jing siu wat ju trai ka surok siu shwa satrai kata ka digar jing raj ngi kin thaina do bas dang bat ngila ai hiru daga jing tho skirang ba bangi don lang hakaju ka thop ba pinum la ban tray kan ka jaka lem da siu shwa ya ka bisa hoi ngila ban don ka jing kerung keram ha pedeng syukur nrai mentang ngila ya bet ya sidor stangkat tu kat ni nrai hadin bangila yo ban ni kendu bat ki magistrate mentan di pedeng ka jing su jumut kila weng lut gini ki machine barok menta ba kila ken ria lut bat ni don ka jing ke bas kam ba ka sarkar kan bishar hok bat kan le hok bat badi hok ban yo jadi kita ke ban yo Kamu mau dia ke surok kam dan jing persa. Ngim don jing tangga. persya lada kisiu Kadebi tangga. Baik cakap. lada kisiu ngim don jing persya itu surang retang lada kisiu bat apa yang jing kran mentan ngangit scam ba ka sarkar kan le hamloy ba kan siu no kenang ba kadung jas hukum kini kijak kerum keram wah dan juga kur bat ngakerpa si sin ki bor juga sarkar bakim dei ban suban mi kuntu re bejim step re bakin de pentip shwa yang iki nongkit kam juga kur kenang bakin numi kini kerum keram bat penjenjar ki nong rep pli bakin lait ni eki jinjar ki basniu Iwan hangnui mentah kalau ba Iwan ban persa ya kini ki company ba kin pentrai ya kini kecaka kan da siu bisa te rei kelawan bunsin hi kum ki ne ki cingwan ne don bor kini ki company ban suan lawan pentrai ban rai tiar kitar pentrai klip kecik siu hapo ka ne kecaka kacungi te nakaliang kajungi gikur la ba arsin ai ngilami ba ngila persya ya kan ni ba bat ngila kerpat ya ka DC office di beneus ba swa ba pintre de ban siu swa ka ba ya baro we try jakaru gile mtahi ba swa ba kin tre isiu swa ya bisa pentre te angas mo ba wat yang iru ni banong kaju ikan gikur de ba kin siu shwa ya ka lan ku position ban phir satre ni reng ki kurang re la da pila siu yi ta ngim ton kan ono ka jing persya ngim ton kan ono ka jing hang ya ki ban penthot ban ong lam tamban stre ka surok
ngidon ke jingi pher jingmot sikur Henry kani ke jingi pher jingmot sikur ke jingi ka khlam ne aslam batang khandiat por hi kani ke jing ya bha na ngilawan ro ke jing ya bha jing sikur tang bang isu ya bha khatin ka thliek Henry ngila bha ru da ke jing tho te kita ha bro arliang mamla kiba penmi ya kata ka jing ya bam yustu jingmot pedang sikur ngila dep seal ngila dep sign ya ka deed settlement bat ngila kila submit rangka halor ka affidavit bangila ya bha bar sikur te hadin kata kamdon syu kanu ka kunrum kanram Pila pun batai ngi ke ika kenrum kenram pat haba kapala pelong wat iki bor jong ke penia distrik do bikin wan hang ne pat ke ngi iru ba kadong kecing pensange kendiat ka kadaw jong kani hi kadai nakadaw ba nakaliang i kadisi hi ki khlem ngap ya ka request jong i kikur namar kani kadai ke jaka jong ka kur maulong ngidon hadu sautali plot lan kata kadai ka krang 1 krang 2 krang 3 bat krang 5 baro sautali gini ki plot lan kidi ki jong ka kur maulong nakadaw ba nakaliang sarkar hadin bakala sim ya kani ka jaka banyat kani Shillong Western Bypass ka khlem siu ya ka pisala ni kata ka compensation syangi te bansuan ti don bor kamne khlem si pisalong kakur kam sya kai dai tang katai kumba pi ong mane ba kadong ka kenrum kenram maka kur jong pi ki kita ki kenrum kenram ki kunrum kadram ki don katu kaningot ki rangba naka kur jungi ki ba ki akam long rangba kur iwai halor iwai te kata ka jujia hanu tang ba hakam jungi pada tang kandet por kan ne atu kunrum kadram but still ngilap yo ban penbet no ya kane pada tementa pada ngilai syong ka derbar ngilai penbet ngilai sign ka district settlement dan adu kata ka singi pada ngimdan syu kanu ka kunrum kadram nakam sikur jungi kumba pi ong ba pi kampat yo e ka jing siu Henry Giwan ban sedang ni ka jaka te hatu haswai kita bor khoi keladon em ka jing keren nakakur lani kita ki settlement bat ki office jong ka block ne jong ka DC keladon em kum kinu kiladon ke jing keren la kumba arsin ha ka hearing nila ya keren marhamat bat madam kan re la syumi no tang we no brieu nakakur ke jungi ba ula sukam try yala de ba uang ba kani ngang ada urang bakur sa sipang ukam yala de uang banga ada u treasurer sa sipang ukam yala de ba udai u isi member te kum yuto joj breu don kot don slala ne bun pensisya yala de ba ukam kum kata kejingkam ula supun mi kerteng hidala de le yala de ngi ka kur kum to joj breu ngi krempriang kada do mentar kur jungi kasim ba yakarai ba halor kani ka bentahi kamota kamot ba katsyong ba hakajing penyajong dorbar ka dorbar pur menta kala jet ya ka wei ka account ka bakala select da kata ka account jong ka sengken thai larai da dorbar nila submit ya kani ha video ha additional DC nila submit ya ki representation ba fair ha additional DC te da ka resolution jong ka kur nila ajing menjur badai ben pelai ya kata ka pisa composition sya ka account jong ka sengken thai kur maulong maumi kata de ka rai jong darba kamut pa mentai kini kicaka baro menta kamut kan rumbai sya kata ka account jong ka oh kadai ban bu ba ya kadai ban pha ba ya kata ka pisa compensation jong ka kur maulong sya kata ka account ka baka kur kala jit katkum kata ka resolution bakala ai te kumta dai ban le katkum kejing ya kendu menta bat kini ki magistrate kalong ba makiru kila menjur ya kata bakila khot yang i bangin ya kan hang tai po office men hagini ki kendiat sngi te kila kular hiru bakin weng no ya kini ki machine ya kini ki pulet ya kini ki badon hagini ki jaka tengiru ki sisen baka sarkar kala sem ya taglanti ka babek bat ka sngap yangi tengiru ngin hap ya men kaungu ngi don lang ka bagalanti baka sarkar kin baka sarkaru kadaiban kaungu ingi ki kur ba kadaiban seo shwa ya ka pisa compensation syang ikikur ha kata ka account ka bangila dem ai kenang ba kani ka kam kanyat baik no ala dula syai la sisi kabamut ya ba menta kani ka kam kan sange shwa oh kala sange na du menta ka singi kan sange no hadu bandayo e ka hadu bandayo ya ka wipat ka order na ka liang GDC te keipat ka assurance na kaliang kakur ya ka ki bor peniai district yo lesi yo kami biang kum kani ka jingken rum kan rampat baka assurance jeng ina kikur kalang baik ba ngin ai da jing tho ka basai bari ben siu bat ya kata ka melada don mano bawan penmusilian penmi jing lumar biang ne ngin sim hi da jing kitli kei ka senjam baka kur kala simpat e kita ki bala kam kum kita kirang bakur lani kita ki bala kam bagi di try jaka kei ka senjam pila sim ya kita yo tau brio ubala kam kum tang ila de file ke FIR po umyang police station te nakaling ki police ru kila trail ka kam jong ki kila khot hiru
dekat hadu mentang im patip kemno kim pakai kubur kile kemno persyak yau tau beri ubalik seniu te yau tau beri mele de file lagi FIR Nak kalian kakur pat na kalian kakur te namar bau dei jong la jong misu kwa bet ba un su kwa ngo ya ka ba kakur ka penyat te la da kwa ngo dengan saya nang ni syakmat ka ba ka kakur ka don kamben le di tangkata Habatin, pej bahagi kishap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya